amuyo nanang, kaya't kumatibumak nang. Tay kumama kabalay tayo mat iti mansyon kas kadamanang Susan. Ay nawaw, kanaki asawa gaya may tibak nang ni manang mo. Sika ngay, agpatinggala ang mat ani arong aglakla ko iti ice cream ti agar aram ken ka. Ayawan nga rod nanang. Ay, nakatumpong mat itibak nang ken nasingpat alakay ni manang. Ay nawaw, may nagpatingga kalatan iti arapaap. Di ka makasawa iti baknang. Kaputa di ka nakalpas iti adal. Day tantula ka nga minagpaspasik si tinararamid mo. Di ka mangarod nakaasawa iti baknang. Ay nawaw, agpada kayo lang nga ginangagraraman. Apay kaskari na ayat bumaknang. No agtrabaho ka, tapno masinso ti panagbiag mao kas jay. Mabalin pa kita ni manang mo Susan. Nasarakan na ti asawa na agapoy ti panagtrabaho na iji abroad. Kas jay ti talaga amakuna agasat. Saan kita saksak lutem la ti dakulap mao ket kuna mabumaknang kan. Ni tatang mat. Apay, diyo kaya ta bumaknangak mat. Ay, agtrabaho ka tapno masinso ti biag mao. Saan kita kas kalagraraman di taas umanao. Ingkaglaban nga gina. Adon tilalaban. Anya? Anya jay kunayo tatang? Apalanak ni Marian? Way na nakaw. Ay nawaw. Tanya ko mati apalan na kanya kat adayo mat ama sexy ngam iti siyak. Puno a siksi. Siksi mo't pati bulsa na. Anya dayta na kunayo tatang? Kasano dayta? Ay, kaya't ko asawa na nakaw. Adayo na bakbak ng kangam tikabsat mau. Ay nawaw. Amuyo mat. Kanilang Patricio nga asawak ti baknang. Saan mata siyak? Wen nga mag-asawa kayon. Iso ti apalan tikabsat mo day taken ka. Ay natatang. Jack mat sinapol ti kastoy agasat ko. Nanumuak laang. Naamamok laang ni Patricio iti panagtrabaho ki abroad. Kan inayat ko mat. Saan laang agapoy ti kwartana? Isumat day tati kunak. Ang amay na. Adamula tayo di pala amang saksaklot iti dakulap na. Sang kasauna kayat na ti bumaknang. Bayan nyo tatang. Kasaritak to ti kabsat ko may papan iti dayta. Sige man tanay masikuranak gapoy ti kas di ajar ti kabsat mo. Uray ti inam may samait. Ay nawaw. Good morning, Manong Pat. Oh, good morning mat ipag Marian. Sumra ka. Aday dyan ni manang mo. Ay, kwa. Wow. Ay, agsarsarita tapay dito'y Manong. Madamdamak to na mapanidya balayo. Ah, okay. Agsarita tapay nga ron. Agtugaw ka nga ron. Kwa, Manong Pat. Kaya't ko nga minti makisiningad kan ka. Saan ka di, mayat ti kasta, bayaw? Ay, nawaw. Katuwan ipag. Ay, naading ko. Sana siyak tada kwartana. No di ka ti asawak. Mayroon rano daklaang Dayta ti kayat ko pagsaritaan ta. Pagsaritaan ta ti may papan iti dayta manang. Nasa ungamin kanyak ni tatang. Kayat mo kanumat ti bumaknang. Ta sinumat ngamin ti saan na kaya tagumin awa ti panagbiag na manang. Suro mamat kanyak ti diskarte man nakaasawa iti baknang. Uray lakayan ano kwa. Uray kasmat lang iti asawam ay nawaw. Ay nawaw. Jakmat ni namnama anak asawak iti baknang. Kan maysa, inayat ko mati asawak. Saan lang agapoy iti kinabaknang na. Inayat mo ni Manong Patricio nga oray laklakay pa ngam ni tatang? Pudno day tading ko. Ay, tiga po na. No apay anagasawa kami ka ni Patricio. Ala, no kastati ko naman ang saan ako na kumontra. Basta, kayat ko matibumaknang. Mangsapol ka ngamin, iti mabalin mo amastrakan. Pagbanugampay nga umuna, sakbay abumaknang ka.
dayta. Andaak man nandito'y sango ti balay damanang Susan. Kitaag man, no saan ama ay ayo ni Manong Pat, iti kastoy asuot ko. Sa nabali, tawan ita ni Manang. Ay no, wow. Diskartyak man kiti dayta alakay. Barang makaalak iti ado a kwarta kan kuana. Sulisugak. Kalpasan na, i-blackmail kung tumatan. Ay na wow, ay na talaga amayat tinapanunot ko nga aramidan. Oo, ato ti kapi ipagmarian. Kapita pa ya. Ay, uwan Manong Pat, ngam, awan ka din ni Manong Susan ita? Awan, nagpa-Manila. Agatang dakano kadagiti tagila ko na. Kastagayam, ay na wow, nakabakbak ng kayo lang arudan. Agpada kayo pa yan nagagat. Sapay, may samot nga rod ni Junjun nga anak yo. Isumot ngamin, tinaipay kada kami nga anak ipagmarian. Saan mo tayo na napasaron wan? Ada solusyon na dayta. Ay na wow. No, kayat mo Manong. Anya? Awan gaya Manong Pat. Lipata mo tinaybagak. Ay na wow. Mabalin ka di adituyak pay labalay yo Manong. Makibuya pay man iti TV yo. Nadadaol ngamin ti TV mi. Awan pa rikot. Bayan, inton sumangpot ni Manang mo. Ibagak nga ikatangan na kayo iti baro at TV. Ayos, may patungpal ko itanti planok. Aday pagbagam, ipag. Ikwa, awan bayaw. Di ko nak, talaga nasingpat ka. Gapo, tanapatagmat kanyak amin nga ipatpatag kasawak. Sige, hingkag buya iti TV dyan sa alas tayo nakmat agdigos. Tani, nagdagaan. Napanan ni Marian, bakay? Bigbigat pa lang ng awan manan ni Marian. Medya ka mo saan mo ta nagpakada kanyak? Ay, nagsapalakit din na rimuar. Sapay nakita ka, nagkiting t-shirt kan bado na. Dilagbay na rumuar akas dyan, tisuod na. Bayamlat ta ka dila kay. Uray ta bagay naman. Gaputa siksi akas kanyak. Ay, nawaw. Ay, isukat pampanuynuyam ngamin ti anak mo. Isu akas dyan, ti panagrasrason na may tagpada kayaw. Ay, nawaw. Kasanaw no makarana iti bastaws. Masyad ba't siguro lakay? Mala, intakat agar musaran sakbay amapantay dya talon. Makamu kayo man lang aginan. No maisagmak ti anak mau, gapaw iti kinakonsentidor mau. Ay, sikati pa basula. Anya? Ipagmarian. Apay nga da ka diti silid mi kanimanang mo. Sakit nagida ka dita kamami. Awan matdakas na bayaw pat. Ala, agsukat kalatan. Sa nabalita nakatalikudak mat. Agbuybuya ak iti TV. Anya, ay nawaw. Sapay nagkiting ti suot mo. Umay ka man iti. Rik na ti para ti pamagik pa. Ay nawaw. Ada ako nanang, tatang. Nagapwam. Apay nga kita ka lang kinay rabain. Di talaan tatang. Sige mapanaklabit agdigos kaputa nagdagaang. Nataag paspasiksi pa magnat ni. Ay apo. Sa balin sa mo tinapananan. May nawaw. Kung formila di sa timadmadlaw mo iti anak ta. Pagata paman ako nakaon. Ika kumang sakto iti danom mamainaom. Naibusan. Na, taitam lang nga ibaga. Kinasip ngutan. Ay sikan ti mapando kayat mau. Ay nawaw. Gusto ko man, Marian. Nagdakilan ti kwarta na alam kanya nga po iti panang blackmail mo kanya. Sinulisog na ngamin. Jack mo't amo anak ka video gayam. Ampang kamet, rupat kwarta ka. No di na kun kayat nga ikan iti kwarta. Ipakitak nga rod tinaala ka video iti kabsat ko. Kita man no di na kasinaan. Ala, ikan ka iti kidkid dawam. Ngam siguro doon mamaudin da ito ya panagdawat mo.
Depende day tapat. Ala, edad mo kit din daw tawatag a kwarta tamapana kon. Sa dino tinangalami ti adu a kwartam si Kamarian. Ha? Kasano nga mo yung adu ti kwartak tatang? Nakitak. Tas imbre kak iti silid mo. Sung batam ti saludsud ka. Sa dino tinangalami ti kwartam, ah? Kwa tatang. Ay, adu gayam ti kwartam anak ko. Di nagpaimaikan iti pagpakulot ko lang Ay, ko, ma'am. aguli makamameditasi ka. Ah. Bakit ang kamay palpalut putek no nangalaan na iti kwartana tanakan adaw. Deta dumaw dawat iti pagpakulot mo ti kungkunam ditan. Nay. Apaya kasla makaungat kayo kanyak tatang. Kaslamat to nagdakalaunay ti basol Agin di ko. mo kapay lang medang nga. Apay madakasta ka ngay linaw. Dangga kung kunamat ni di anak ta. Agsaga nakakanimanang mau. Gaputan dandanin sumangpet anapan naggatang kadagiti tagila ko na. Di ka laki mabainay na nagpili meten iti ay naapo aya. May lakay. Anyaya ti bagbagam iti anak ta ay nawaw. Jak makarelate. Makarilit kan tao inton makitam ti bumbagay na rami ta anak mau. Dayto yun ti bagbagaken ka bakit. Nagarami din ni Marian iti banag nga isumit la ti maibabain. Anya kami na yatin napasamak. Kaya tiyosawan tatang. Namon yun ti. Wen! Gapaw ta nakitak iti mismo a silpon mau. Ay, anya ka di tinakitam lakay. Ibagayo matatap no amok manuan niya ti mapaspasamak. No kaya't mo amaamuan, sika. Ay, Marian, ipakitam ti panangagag ken panangarakop mo ken ni Pat abayaw mau. Anya? Apay matanaramid mo di kasjay, Marian. Diyak kaya tatang, i-delete kong ti video. Ahay, tapay ang napanunot mo ti kasta. Itatagimuran ni manang mo ken ka. Tapno ang maum, nagpudnaw ni Pat ken kuana. Diyak amuano niya ti makuna ni manang mau. Gapo iti kalukwan nga naramid mau. Nagadun tulak nga min akalukwan nga ramidan. No kayat mo ti bumaknang, agagawa ka, agtrabaho ka, tapno adagrasya nga umayken ka. Saan atilar aramidem dita pa kay babainam. Bakawanan na Susan, bakit? Una yan, apagbiit lang, anapan na Manila, anapan nagkatang kadagiti tagilakok. Kastoy kaya manadagos din napasamak. Jakim pagarup nga tagaya madi. Kapinsar ti kapsat mo iti manditoy. Kat, mayat mati kayit kat mo iti kamsat ko. Pakawanan na ka din. Nailuyos at laeng gaputay suti mo na ngay marako. Tsaklapan panunutan ni Jun nga anak na. Nakisina ako makan kanalaklakayan. Ay na! Dayjay matakabsat ko. Agalwad kanyak ni Marian ta talaga pagsasawak iti di malamlamot ti aso iti kastoy ngay naramid na. Kalma ka lang. Naman ang natatang tinaramid ni Marian. Sabi nagpaganda. Pangasim bakit? Hindi na pampanawa. Di ka umadayo iti sidong. Panyamanan ti kaadkam ti balay. Umay ka man ang dumawat iti kwarta, ampang. Nakaamiris akon. Saan gaya marumbang tinaramid ko? Pangaasim ta di mo ko maibagbaga kanimanang Susan tinaramid ko. Amukon ti amin ading ko. Ay nawaw. Tsaklaim pagarup akayat mo matgayam tilakay akas ka ni Patricio alakay ko. Kayat ko ngamin ti bumak ng manang. Madigaya mawagas. Pakawanan na ko mamanang Susan. Mapakawan ka. Gapot na ipatpatag ka ading ko. Ngam sapay la kumata di mon tun ulitan pa tikas dyan ngay naramid mo. Uwan manang. Ikarik na ita. Kat agyaman ak gaputan na pakawan nak. Nay, itamampay adi ka rumwar. Ay nawaw. Mabainak tatang. Nagdinamag namin tinaramid ko. Anya ti sangitam nga ita. Kasano, puro matan lalakay dagiti umayag daton kanya. Kaslamatan pa nagriknak kat para lakay lang ti kinasiksik
tatang. Ay na wow. Di mo't aya kayat mo tila kaya pakiasawaan na nakaw. Andiyak kayatan tatang. Sana para duduugan ala kay ti kinasiksik. Agbalbaliw akon. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo.